Adoy manan ti gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuya ken nagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Martina saan napod no anagan tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet, Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Martina, dir manang biyanang. Adda dua at agibi, anak ti kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro na din ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlahangan na ito'y. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbag man ta nagtalinaad ka single wilay. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mo't. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ni nito, naimbag nga orasyo. Adda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo ani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya ante. Nagbalbaliw akon kaanakan. Pinidya akon dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, Uncle? Kunam ata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No adda mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasak man mo't agaram. Adda ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanuradya ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to mo lang tigagaram di tarwar. Ha? Apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Veron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Nauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mata na balasang. 28 ko. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati bagbagana. Inton kwan, maupay matan tay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanan uray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga ya, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't amaaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat amakin nayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Manipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kadba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat na kaming agabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo tinaparaw.
Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kada angkelyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan ti asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isontim patay na. Jay mamay kadwa kapsat may. Ni Antiyo Asileng nakakaase itidan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel. Nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki. Iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti auntie kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi atay nasingpot nga agbalin nga asawa mi, ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na saysayaatan tayo ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At inaram ko iti napanatawain. Kakaisuna nga inaklunak. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak isa pimanawain. Isa manipo di din. Diyakon nagaram iti sabalay. Sayang nga rot ano kasta, uncle? Wan nga raw. Kunak no makabukilak matan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada ko mamot anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay, uncle. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang, uncle. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo, uncle. Wan nga raw. Iso ano, malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyoran apadak, ngam napintas latta. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rod talaga, uncle. Ay, wen Angam, awan mabalin kaw. Tanimot nga rod antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rod trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kenkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Ko auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapude ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito Makipagpagayam da ngamin auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Auntie, Kunak mangagbaak tayo amin. auntie. Ni, awanan ta dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminan. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang naging lalaki. Tano saan siyak ti mang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamen. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau? Ay, ni, saan na auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak.
nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. Anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang adda ka pinungan, tadda agas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama ninitaw. Datalastan ti agbaak, di mon iraman nagiti kakaanakanta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak ninitaw. Numatay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo. Siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot ka idi. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin nagitaken ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong, apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, Viron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong, mapampanunot ko pa ikit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabakbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing, kat addamat tin nakam ta. Diyak kayat ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang ta Kasanon nga dante kan uncle no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusen da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas man. Kan nalawa. Win manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa ada gusto ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti nakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisidido tan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yu kan kwa na. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyo? Manang, adda ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw? Ante, napagnumuan mi ngagkabsat alumasin kami ni ti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro.
Tapno saan kami amarigatan nga agkom-commute no mapan kami agtrabaho inyo sentro. Ah, Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pag naidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. ay sana mabalain. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi anti, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilawlawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talgad at trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingput dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itud tan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo? Amang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya ka kanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dida. Uray, tako nada may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takano pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Okay, kumusta kayon itinobyo, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min ti agsimpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo nating. Kat, ni Auntie ngay, ayabantat. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day chay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya day ta manang. Apay, awanan panggap mo ang mga sawa. Ha? Apaya kasta ti damdramagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay aya kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrata mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapas traka kwan. Yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat ka. Pumanaw ka. Ninitaw anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay kasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka mabalin mo ti mga sawa no kaya mo. Itid kun ti pamalubos ko. Itapay talaklakayudan ak unayan.
Asino pa nga iti mangayat kanyak iti kastoy a kinalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramayd manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng ti kabsat mo. Danilo, darling. Apay nga'y akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit a sarita. Nalastog day ta kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay, mala, rumwartan diti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta, ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot, iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga, mamakibiyang itan niya manakayat ko nga ramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak, timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensyakan, ngem awan balay ko, iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tapna damo mabati a pensyon ko. Sige, kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Libre mo't kadne ti panagnaid ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngem siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak, oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apa ikas jay, aya ka na yung taramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay laabang me dito'y balayo ti itid ko kang kwana. Taiso ka no timang tid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang, libre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kasta aya. Ay, kunana mong agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakimutong ka. Pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat napasamak kin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awam mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni ilo. Aywan. Ayan jay darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adban sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengeg iday. Nakitaray kamut nga main itisan mo pa'y unay nga am mo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito balay. Kan pimintas mo dito unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kanimit ni taoy. Rowena, Apay aya.
Ada magayang bisita ta. Masikog babae. Saan ta bisita ni Manang? Iso, tikabsat ka ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa, Manang. Aniya. Kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Kati pagyamanak, at dalatan na ngayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gayaman, Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagundaway, tahusto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada, tanya ngay katadaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may saaklat ta diti balay ko ng pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko analadaw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script, tugayem yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Hello everyone, kablaaw kan bendisyon kada kayo amin. Sapay lang kumata dito maipaaya drama itakat agserbi nga adal kan pagpampanunutan ti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud man kanikab sa dimbar sa napudnanagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa man pa ni Belinda Merculio dita barangay San Jacinto, Victoria, Tarlac from Victor Merculio. Ni Rose Ann Velasco dita Santa Cruz, Ilocos Sur, kan ni Dominic Musuela. Kasnimanti ko na ni Kabsat Dimber. Dear Manang Biyana, siyak tay lalaki nga awan prinsipyo na. Nakunak ti kastaga puiti kapadasak ngay nakistoryaan kan ka. May papan kadagiti na si Kugak ti pagtarayan to istoryak kan itinagbalin nga asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Dimbar! Lungkatang manda ito'y. Dimbar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dimbar! Way, humayay! Apay aya, nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo ti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper, agsangsangi. Masikog kano, kat sikati amadjay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita dahi ta Juniper? Awan mo't nagkinaawatan may. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudno reta nanang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak mo ti ibagbaga. Ibagayo, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko nagita babae nanang. Rumwar ka nga rod dito isilid mo. Tasika ti makisarita kan kuan ako nak. Darasam. Disturbo mat nagita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama ta inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Idi nagjajaming tayo iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kidi. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbautan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man agar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo.
Isu ati pangibagam iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, Dimber. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period. At damat gayam na pasamak iti nagbaetan nyo kin ni Juniper. Sa anak asigurado no addaw no awan. Ta nabarte kak iti nanang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met tinabartek iti. Nga malagip kumatlat dagiti inararamid ka. Saan kayo siguro anabartek unay Sakit nakaro ti bartek ko iti. Naiturog ko ti amok. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay si Kugna. Nabayag met kanon nagsina da itinubya na. Crush nak lang na jay. Iso asyak ti ibagbaga na nakasikog ken kwa na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti amat na sikog mo, Juniper? Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti amat na ita? Tama pa na kiti balay na tayo nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramidal. Saanan tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramiden tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga men ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min kadag iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak kon. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta, masikog kaan. Pag-adalam na ita napasamakin ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak ka abalasang. Pakawanandak ko matatang. Kasano ngay Maridalya. Masikog meten jay anak ka. Wan nga road paridinong. Ay, saan ba't abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo? Wan kano nga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amuti sa wag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Ta naibarkada nga miniday. Kanayo na marabyan ta mapan makiinaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no kwa. Isa masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kasya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalin maray. Aklunan na ati kasya nagtungpalan na. Dimber! Nemya? Wan, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Wan nga ron. Dandan hindi ka na ilasin. Pimudaw kamot nga minay. Wan ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na kamain initan ijay. Grabe, mati kinapudaw mon. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanti imayan ta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out ta mo tanti ka ng takuma. Kayat mo mat saan? Sika talaga. Amom, adada ating maer ka. Thank you Uresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawan na ngamin idiket. Tanangi sitak ide.
Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak kao. Anya day tatang. Adda ka nun samot nagkinaawatan dalimber kenem niya akalugaran tayaw. Naamwak day tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala ka no ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko manim niya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kugko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kinidimber. Kasta aya. Bayam nga roden Ang mga no ibagana pa ya pakibibiyangam ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimunam. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kinidimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrek ka Ay, agyamanak, Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman balasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawatak mo't ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, adda ni Dimbar? Ay rimwar mo't balasang ko. Agsubli kan tula numaluman, tamamaluman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy kon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam ni Nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niya. Idi na po daw pa'y Anya? Ngimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. Day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kwa na. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulag na nang. Anya? Si mabali mo't tilanganan, idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Apay anyat gagaram nimya? Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasamak iti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapum iji Manila, idi adda napasamak iti nagbautan ta. Amok nga raw, no sino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay ang nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, hanggang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? Anya kamutan Dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amaw no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amuyo ngay no sigud gaya mo na masikaw idi nagawid dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta sa... dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ida jaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbaatan may. Nay, ada ka matgayam dito ibalay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata. Apay ngagsangsangit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita, tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Apay aya? Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot ti inawon na? Anya?
Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak tata. Jak laim pagaro pakas di ti ugali day di a tao. Ay, alakit masapul nga agbalin kayaw anatibkar. Saan kayo apaidagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runa kanimya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitain. Wen nga rod, nagsakit ti naramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan a putot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel di ubing. Rumuprupaken kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaingas mula unay. Kan oray jay anak ni Nemya, kaingas mo mutlaeng. Di man sang kaibaga na ita nanang. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Akit anya ko mano karuprupa kita. Kat, apay, di mo lata maaklon aputot dagijay. Kat kaingas mula unay. Awa, adayaw. Jackpot yun da ita. Jack marik na apulos nanang. Talaga nga awan pakibiyangan day di Dimber iti anak na kanyak Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mo ngamin amang tad, ka di namot bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dala agkambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day di a tao nemya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siyaksi ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanumot ti problema iti dayta. Ngam kasla mabutengak mo. Narigat agdardara sudos nemya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. Ka no talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatang itag na nayon, Dimber. Apay, awanan planom ang mga asawa. Adamot Ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobyam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino ngay dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, adda nga rod mabalin na itibiyag Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na jay. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobyak. Naimbag nga oras yun, nana. Ha? Kastamot. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin, di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan nyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwilaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amam, ay na,
Paadaan na lalaing dagi jay putot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya, Dandani nga rudi dan maawit dagi jay medalyada. kastaya. Pinicture yo ko maida. Una, dagitoy manay, oo. Inalaak ida itiladawan da. Ha? Ni, huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rudan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ta ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimberaan niya, anak kaw. Kita mo't na ito impupos na ah. Un nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipus ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't ito incaption na ah. Nagiti naglalaeng nga anak kaw. Kunana. Di na ko marabang nga ipupus ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod ah. Agbala na dya lalakay. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Ngamitamatan, bagtit alalakay. Dilagbain. Agraraman. Timbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko, adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga ron. Jak laim pagarop nga artek gayam na itapakat. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umay nagsabtan dito'y barangan, mahal. Umay na kumbangan. Sinaaksan na itabakit na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adaputot ko kadakwada. Kumpurmen no asino kadakwada ti ikasar ko. Ay, di kagdardaraso do sanak ko. Panunutom mo't ni Marian ah. Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaag. Ay oray awawaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak agsinatan tanaumaakken kan. Kastagayam. Anay ko. Apay dinanog mo ti subsub po ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga minter aramidem. Minalam nga agbartek ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram nak, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na nyaman na. Ha? Ikasar na. Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan ah. Tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimber. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan iba inanak mo't dito'y Marian. Siyak lang nga rod aminan tinaggastos para iti dayto akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta ngay tsuram. Agunay kaditan. Bilangang kadimbar. Maysa! Wan Marian, umaya kaon. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak.
tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya nga'y dagitain sangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemya kan Juniper na nang. Anya? Ay, awandan dito'y lugar tayo. Ha? Ayandan ngay na nang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken Nemya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag mo't basit ngayon laklakad dati papelis da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man ng iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay wam to dagitiin na dagiti anak mo. Tapno addalat na komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wala nang. Ni ka di Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Marian? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagababangan na. Ha? Kan tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuumakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, tainayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso atakderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Eh, Marian? Padasam ti makisina kanyak ta. Dakes kay ti karatista ka nakak. Aklunak ang napilitan nakla ng asawa ka ni Marian ta nagbutengak. Kat uray kayat ko asinaan, mabutengak latat, ado dagiti kakaanakan namang bambantay kanya. Kat jak pa yan maaramid ti mga pakankwana, ta mabutengak kadagiti karatista akakaanakan na. Nalaos ti panagbabawik, tunggal malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Ti saan ko pa ng bigbig kadagiti putot ko. Kat itababbarusdan, kat adadalat ta ijebalasiw taaw. Alakastan, tugayim mo, dimbar. Alaga gayam ditan, tinagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello gagayam, naragsak nga oras kan aldaw iti tunggal maysa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Chari, saan napudno na gantintay patangatangay drama itanggam. Hello mampay, kani Grace Agoto Butak dita Hong Kong, Angelique Joyce Gonzalez, kani Annalyn Agbuis dita Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Chari. Dear Manang Biyanang, pakaragsakak timang sarsarita iti padak at tao. Kaslang amin saan na kompleto ti aldaw ko na awan maichismis ko. Pasaray masubraan, kan makurangan pa dagiti padpadamag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanabanje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat ije palengke. Naglukmagmatan, idinto ta nakutong mat idi sakbay ang nagpasyudad. Kaslamot addan anak nga. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita, iti day dya karo batayukat. Sapay kumaa, ta nagbalbaliw mutan. Ta amom mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na, dandani nagsina dagiti agasawa karo batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam itikas di akinabayag na ije syudad. Imposible mat awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang itarirag ikayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Urayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan
Saan pa'y nga tadtata pa'y papanak niya? Alangarod agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mataadamat namnamakin ka. Enton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mon sakit diti agyan ijay syudad achari. Limukmag kamutan iti uray lang. Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat nga ibagbagamat ba ni samot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Ay, hamo man nga kaskaso dato'y bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat kunti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya. Mahilig ka lat iti chismis. Ay na, amumat nga tadtak lang manan nga makawid ito'y. Mailiwak mat nga makisika. Ay, wan, nakitakmat ni Cindy di kalman ije palengke. Kadwa na mat dua nga anak na. Ngam apa nga kasjay? Hanmat nga karkaro padagay anak na. Agduma nga minti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy? Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay Din? Ay naglalaki asasawamad. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang ha. Sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At nakadimot lang namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, oray di palaang. Kung nagngarod no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit ngarod iti bagik, naglaklakayak langin na baro. No sana si katim asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyaman aksyari. Kung naklano awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga may nga perme daturik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh, kamaw dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga rod hanak to nga paldaangan niya. Saan to Apulos? Promise. Iraklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang. Di tanto matlaang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd. Nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan na nang. Am-am mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita kabang iba nga purok. Ay wala ha. Am-amok, apay ka de. Naglalaki matgayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa baliti ang madagi anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta ka manin ako nak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod idi damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Hantumot nga men nga inlawlawag nga perperme ni Vanessa at imbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta akin na chismusam. Chismosa nga ibagbugayaw mat nga hamat Kautanya nga rod ti awag iti kasta nga aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kasta nga aramid mo. Ikatuman ti kasta nga ugalim tanagalas. Day tala agsagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay may dito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-unga, tamang damdamag kan ka. Ni, apay aya, anya tibasol ko kanya na. Nalipat, amsa, matan, di sinasaum idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga, man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado tinakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na.
Imbag ko mga rod no pudno mat sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na dag uli maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mat di tao. Nakararsagid mat. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Diyak amo tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mat kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Diyak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsinata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday bagam? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit-kita ka mo noon nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo mat. Di mat baluday jay. Agsusukat sa matanti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang nagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang matalalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amompay no pudno nga eskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sigikit din tani. Adapi aramida. Bye. Hello, aguraya. Naglukon. Inidupnan. No, ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosak. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kasjet aramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rod ano agpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend nan samot dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Chari, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Diyak am mo day jay. Basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimiteng. Numamainsan. Ag-awid akpay. Ayan ti bisitak nga ibagbagayo mat. Awan, kun kunak lahang day jay. Tapno sumurot kan kanyak. Anya mo day jay nga ibagbagami jay istoranak ko. Di ka lagbain. Kasanon numakadanon iti masaknan dagita nga ibagbagam. Apay, da kasayamat te agipadamagmat. Nanangmat. Di ka mabutang. Inton ipabarangay da ka iti kastangar aramidam. Apay ako mga ipabarangay dak ngay. Pudno matamin nga ibagbaga. Pudno nga. Apay, adda pa maneknek mo kadagita nga ibagbagam. Di ka lagbutang iti kastangar aramidam anak ko. Tsare, bumangon ka dita. Adda simangpet asumon mo. Anya nga sumon nga ibagbagayo mat? Papayaban da kay di barangay hall. Indarum da ka kano da Cindy kan Arlene. Ha? Daytan ti bagbagaken ka anak ko. Di muntumo ngamin maikaem dayta bibig mo. Tila sasawem imbag kumaan upod no. Kat anya nga iti aramidok nanang. Anya pa'y ngay, ingkasangwan ida Sangwem ti bunga ti aramid mo.
Nakababain sa matimapan, ijay. Mabain ka sumangaw ngam di ka mabain ka dagiti sinasaom ngawan mo't kinapudno na. Malakit din. Agawa am tagpulas tamapan kan ije barangay hall. Kuyo gandak, Ay saan, mabainak. Si kalaangan timapan ijay. Kat, kumusta nga iti panagsasangoy ije barangay hall, Chari? Katkas jay, nagpakpakawan na kanya da, kat napakawandak mat. Naimbag ata pinakawanda ka pa'y. Naimbag ta saan da ka pinagmulta. Pinagmulta dak ng pang merienda laang. Tila sasawam to mga min. Hey, kabut-butang ti mangibagay ti sikreto kan ka. Tadi mo amo ta agidulin iti palimod. Kasla na lustred ngamin tadilam. Haan mo't, Sapay nainayunam ti bagbagam. Naimbag ta saan inayon ni Ma'am Josephine anangidarum kan ka. Tano saan ay sus delikado kan. Ngam panagkunak, di na pa'y naamuan ti imbagbagam. Iso nga awan pa'y aksyon na. Iso nga idawat mo asapay kumata saan amaidanon kan kwa na dagiti imbagbagam kontra kan kwa na. Apay nga min ayang agreklamo da, no awan kinapurno da dyan nga imbagbagak. Talaga kahit di nga guilty da, Nita, di mo ka di maaklon ti bidot mo. Na pride ka matlata, Chari. Masurunak ngamin. Takundi darum dakit din. Kaluban dati, madi nga aramid da. Ay, awan lat tagayam. Malangarod panawan kan, Chari. Tadi mo amo ti mabagbagaan. Apay nga tananang. Hanak matan nga kasasaon ni Vanessa. Hanapay sungsung ti awag ko kanya na. Apay ngamin aya. Amo awan mo't basol ko kanya na. Ngam, hanak matan nga panpansinan. Kasano, kat may ramraman mo ngaminang kan ka. Gapoy ti kinalustred tadilam. Anya mo't data nga ibagbagayo mo't. Katwan mo't, da kayo ti kanayon nga agkuyog. Nalabit, dinan kayat ti makikuyog kan ka. Tama nga no mairaman ang maisagmak, no di ka pa'y lagbalbaliw. Panunutang mo nga min dagiti sa usawang mo, anak ko. Dagiti imarmaritis mo, nupod mo laang no saan. Kan oray man pod no bilang, awan lat ti karbengam amang sarsarita iti padam at tao. Imbes amapan ka ag chis-chismis dita, agmula ka kit diti kamuti dita arubayan, tapno adda og gutom asidaan. Chari, pudno ka di tinadanon adamag kanyak. Impabarangay da ka kanaw. Itaak lang amin manen anak kaawid. Takalkalpas ti project mi ije kabangibang ang barangay. Ay, awan day jay. Misunderstanding laang. Narisot mo't lang nga dagus. Anya? Saan man nga data ti pagsaritaan ta. Dikit di maipapan kanya ta. Kakaiso na nga nakaawid ka manan. Anya ti kayat mo nga sidaan. Taglutoak. Ito yun balay ti panganam niya. Uray anya ditan. Basta si katinagluto, Chari, mahal. Ay na. Nagmayatan nga dengganda ta nga awag mo kanyak. Mahal. Sige nga Rod. Agbuya ka pa lang ito ta. Inakagluto iti pangrabyan tayo niya. Mahal. Chari, mahal. Adag tuk-tuk-tuk. Adan sa sangay iliyaw. Mabit lang, mahal. Idapok lang dato'y lut-lutoak. Tabaka maksat. Ala, agawa ang mahal. Ta si kantimang lukatiri daw. Wan, umayan, mahal. Naimbag ta na sarakak mo't lati pagnanaid ang balasang kao. Ha? Ni, apay nga da kayo ito'y anyat masapulyo tatapilo? Pasensya kan, naskan nga alaamon to'y anak yaw, iti di anak ko. Nga imbatim, hindi ka na kami in syudad. Diyak kami ng kabaalan na suportaran ta nakapsuta kaon. Kan dumakdak ka lang. Agora kayo kadi. Daydi, kung nayo iti anak yo. Wan ta na tayon. Makatawanan tinapalabas si punatay. Adun ti sakit ko. Diyak kabalan nga iwanan to'y anak yaw. Ay,
Kwa. Di mo ko mabaybayan ti apo ko, Kwan. Si kamot la ti amok apang ibatyak. Lakaya kaon. Kat ang mga no biglaan ti ipapatay kaw. Iswa sinapol ka. Si kanti makaamaw iti anak mo. Chari, anya ti kayat asawan na ito eh. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo iti dadya alakay. Kwa, Lloyd. At da imbatim nga anak mo iti syudad? Nabayagan nga sininaak di amat anak ko. Isungar nga nag-awid ak iti lugar tayo ta pinanawak ta. Masaksakit matkan babaero. Anya? Sorry Pakawanan naknuhang ko nga impudno ti kadat anak ko iti syudad niya. Ay, Jaklaim pagarup. Ang damat gayam na palabas mo. sorry nga talaga, Lloyd. Sige, agawid ako. Hangkapaymat nga ng rabi Mangan tayo pa'y Saanan? Iton balay ti panganak. Lloyd, pangaasim. Hanak ko mga panpanawan. Agpalawag kanyam. Pasensyakan, Chari. Agwin na swastan. Kunak ano na pudno ka kanyak ngam saamot gayam. Irresponsable ka pa'y nga ina. Kasanon nga ino datamot ten tinaaddaan iti anak. Kabaalam gayam basta panawan latan ti anak mo. Akas itinaramid mo iti syudad. Lloyd, saan mat nga kasta? Kunak man no labnak. Pasensyakan, Chari. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko ken ka. Isungag linnipatan. Aniya? Jaklaim pagarup an aramid mo ti kasta iti anak mo, Chari. Agasum day tang aramid mo nga Imbatim jay anak mo iti amana. Gaputa marigrigat. Idin to tagrigrigat tayo mo laang dito. Damok nga may nakatbak nang. Ngamhan mat gayam. Kan babaero pa'y. Agasum day tang aramid mo nga Nakababain anak ko. Agdinamagan dito'y intero a barangay ti kasta nga inaramid mo. Nakababain kaitan. Naglaing ka amang dilaw kan mang padakas iti padam at tao. Ngam si ka magayam tadda palimod na. Naging dadalos ka. Ngam si ka magayam tadda aramid na. Katidakas, basta imbatim latan ti anak mo jay syudad. Akas laawan anyaman na. Anyat klasim nga ina. Nanang. Isumot lagayam anagbaliw ti kurti ti pamagim anagkapoy jay syudad. Naganak ka magayam. Uray ko mano inyawid mo ti anak mo. Hangko ngamin nga kaya ti machismis. Iso nga embatik jay anak ko. Naimbag paykit di adagiti kalugaran tayo nga inchis-chismis mo. Nga imbagbagam nga awan ama dagiti anak da. Ta saan da pinanawan dagiti impas ngay da. Saan nakaskan ka? Huston, mababain ako na yan nga makangag kadagita nga ibagbagayo. Pagbababawi akmat madi nga inararamid ko. Narigat gayam ti mabualsan. Wala, iso nga ita, agbalbaliw ka kuman. Pag nakmamunday ta anak ko, saan pa'y anala daw ti amin? Ipamaysam ti atensyon mo ita anak mo. Tapno masulnitam tinagkurangam kenkwana. Wen, nanang. Nagbabawyak iti kasta unay ti inararamid ko iti kalabas. Iso adjakon inulit nga inaramid dagijay. Sininaanak nga rod ni Lloyd kat nagsapol iti sabali nga inasawa na. Jakmet mabalin nga ipilit ti bagik kankwana tamabain akon. Alakastan, tugay mo, Chari. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.